kwa kabiri ukwezi kwa gatatu kwa gatanu waratugumanye waratugaburiye urakwandika ariko mana we singa mana we singa mana we kurinda mana we dushimiye Imana cyane. Icyambere tuyishimye nuko izi kurinda kuko ikorasi yacu yabivugaga Imana yacu zikurinda. Dushimiye Imana rero twatangaje amasengesho yari yashyizweho n'Imana. Abagore bagira gahunda nyinshi, bagira turi mu gihe cy'ihinga, ariko dushimiye Imana ko yadushoboje tukaza tukitaba Imana, kandi koko twariye mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubugingo. Byose twarariye, twarahaze, indwara zarakize hagati muri twebwe, habonetsemo amashimwe, abantu bakize indwara, twarasenze turangije turiga. Ni ukuri dushimiye Imana ko yadushoboje tukaza imbere yayo. Ni iby'igiciro kubona umwanya wo kujya gusenga bitewe n'isi turimo yihuta. Abantu ntabwo bakibonera umwanya Imana, ariko twebwe dushimiye Imana uko tungana, ko tubashishije tukagera imbere yayo tukaruhuka. Abari bafite imitima ibabaye bakaruhuka, ibyifuzo bigasubizwa, hamwe n'ibindi byose. Dushimiye Imana, tunasaba abatajya baboneka baze twitabira amasengesho, niho dukirira. Igikuru twashimye ni uko urusengero rwacu rugifunguye, tukibona aho dusengera. Abandi barabyifuza ariko ntibabibone. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Twarishimiye Imana, turavuga tuti turatanga n'ituro ryo gushima. Mudufashe dukomere Imana amashyi ya spesiale tuyishima. 1 2 3 bari kuririmba indirimbo ya 10 mu gushimisha Imana, ariko kubw'amasaha buri wese ayirebe nyine ajya ashima Imana, atange n'icyo ayishimisha. Imana iduha umugisha. Murakoze.